Život na zemlji. Iskustvo. Ponekad je jedini način da nešto naučiš, da to sam iskusiš. Raf, hajde, profesor želi da sve 4 dođemo u odaju izazova. Istovremeno, što je? Dobro pitanje. Ako sam dobro shvatila, profesor želi izvesti neki pokus. To je uzbudljivo. Ha? Ovo nisam očekivala. Što vragovi rade ovdje? Pozvani su, Raf, isto kao i vi. Tema današnjeg predavanja tiče se i anđela i vragova. Dobro ste to rekli, profesore, no za promjenu morat ćete zaprljati ruke. Zvuči zabavno. Da, nama. Ali ove to teško podnose. Kome si to rekla? Pokazat ću ti. Smiri se, Uri, ne zaboravi da si anđeo, a da bi naučili kako propisno čuvati i... Zbunjivati. Morat ćete u potpunosti shvatiti što to znači biti zemljanin. Morate ga razumjeti iznutra i izvana, vidjeti svijet njihovim očima. Sljedećih 12 sati bit ćete ljudi. Nećete se moći transformirati u anđele, ni vragove. I nećete se moći vratiti u školu, osim u iznimno hitnom slučaju. Kada počinjemo? Odmah. Bazilisk, Nosferatu, Kroks, Arakno. Maskote, aktivirajte metamorfozu. Proklinjati i zbunjivati! A što vi čekate? Idemo, anđeli, učinimo to. Koks, aktiviraj metamorfozu. Čuvati i štititi. Svjetlo, aktiviraj metamorfozu. Čuvati i štititi. Butterfly, aktiviraj metamorfozu. Lulu, metamorfoza. Sad znate što trebate raditi. Gubite mi se s očiju, vidimo se za 12 sati. 12. rođendan. Moramo biti brzi. Jedno je sigurno. Raf i Sulfus moraju ostati sami. Miči se, debeli. Da, ružni, zadržavaš promet. Daću im ja razlog za smijeh. Da, znaš što je cool, pogodimo ih munjom. Znaš da ne možemo koristiti moći. Budući da ovdje trebamo biti cijeli dan, mogli bismo naći neko mjesto gdje ćemo se zabaviti. To je bilo koje mjesto gdje niste vi, cure. Vi zabavu ne bi prepoznali ni da vas pogodi u glavu. Pazi ovo. I mi to isto mislimo o vama. Idemo, cure. Samo gubimo vrijeme u razgovoru s ovim crnim ovcama. Ovo je život. Ovo mjesto je stvoreno za ljenčarenje. Ej, to je naša Da, sunce na koži je prilično dobro. Što je šteta? Ne bi nikako htjela da mi uništi bljedi ten. Povraća mi se. Zbog ovog što sam rekla. Gle! Baš mi ovo. Čovječe, što rade tu? Zar one nemaju neku svoju ideju u glavi? Kaj teret? Uništavaju nam zabavu. Zapravo, mislim da zabava tek počinje.
Anđeli, pogledajte lijepe labudove. Dođite bliže, ljepotice, da vas bolje vidim. Zašto ti ne odeš k njima? Hej, moja košulja! Budi sretan, bar nije u lice. To vrijedi i za tebe, Buco. Dobio si što si zaslužio, Solvos. Pusti me, tampone, meću ruke s mene. Baš kao da smo se kupali u blatu. Dobro ti stoji. Zašto se ne prizvučemo? Ne, Arkan je bio jasan. Smijemo se vratiti jedino u iznimno hitnom slučaju. A ne računaš ovo? Ovo je modni hitni slučaj. Ne mogu hodati ovakva. Smiri se, imam ideju. Shopping. O, to je glazba za moje uši. Ti me znaš razveseliti. Ovaj put se i mi slažemo s vama. Onda je dogovoreno. Napadamo shopping centar. Dođi. Gle, rasprodaja. Nije loše. Evo, da ti pomognem. Gle što sam našla. Vrag ne nosi samo Pradu, cure. Poklonite se pravim modnim mačkama. Slatko, ali nisi ni sluga Uri i meni. Izgledamo božanstveno. Zvuči kao oholost. Gdje je Miki? Ne, izgubila nam se. Sigurno se opet uče s gasom. Nema ni njega. Ja sam gladan. Mogli bi tamo nešto pojesti? Zvuči super. On misli da jedemo skupa s ovim oblacima. Daj, nema veze. Jedemo svi zajedno i u restoranu. Valjda, tako i ispada. I meni jedan, molim. Naravno, mlada damo. Zadovoljstvo mi je posluži tako lijepi par. Mi nismo par, djedice. Tako je. Nisam htio vrijeđati. Evo. Jeste za hodog? Da? Meni 2. Savršen izbor. Mislit će da je to posebni umak. To je bio pravi pogodak. Nije mi dobro. Što je? Boli me želudac. Hot dog je bio tvoja ideja. A ti si se složila sa mnom. Ali sad je slatko i muka. Zašto? Što ti je u planu? Aha. Aha. Ni kabale nije dobro. Vraćam se u školu odmah. Idem i ja s tobom. Ovo spada u kategoriju hitnih slučajeva. Znala sam da te ne smijem slušati. Što Zar sam zbog ja toga kriv? nisi dobila lekciju? To je bila tvoja ideja da jedemo svi skupa. Dosta je. Želite rat? Onda ćete i dobiti rat. Gdje će ona? Riješimo to na pisti. Zauzela si cijelu cestu. Neće mi se sputa. Idem najbrže što mogu, ali Raf ne odustaje. Ako još ubrzam, oboje možemo završiti u bolnici. Hej, ne mogu skrenuti. Sulfus! Ha! Ne, moj volan ne radi. Gdje k vragu idu njih dvoje? Pazi, malo na svoj jezik. Nemam kontrolu nad volanom, ne mogu stati. Ni ja. Da iskočimo. Pazi, to je preopasno. Zarobljeni smo u zemaljskom obliku, možemo slomiti vrat. Imamo ozbiljni problem. Izbjegli smo to za dlaku. Čekaj, prije ili kasnije ostaćemo bez goriva, morat ćemo stati. Budale, staće kada ja to kažem. Ne, danas sam se već okupala. Hvala Tami, konačno smo stali. Što se dogodilo? Ne znam, ali imam jako loš predosjećaj u vezi s ovim. Slažem se s tobom. Ne mogu se oteti dojmu da netko ili nešto stoji iza ovog što se događa. Ali tko i zašto?
Svjesni su naše prisutnosti. To je 600 čulo koje anđeli i vragovi posjeduju, ali ne brini za to, Malaki. Posao je obavljen. Raf i Sulfus su sami zajedno i ništa drugo nije važno. Oni nemaju snage oduprijeti se jedno drugome. Zale sunca. Lijepo je, zar ne? Da, jako lijepo. Koks, odakle ti? Basilis! Jesi ti potpuno poludio? Što si radio s tom anđelicom? Sve ste vidjeli? Potajice smo gledali vas dvoje preko vaših maskota. Ali nismo ništa loše učinili. Tišina. Nemaš pojma koliko je ova situacija ozbiljna i opasna za sve nas. Jako mi je žao, Raf, ali poduzet ćemo drastične mjere.